stage to my singing job to honorable Sona and Kone Logi and Nabali. Very sing Jota Yapakor Plantation High. Very borno borong berdiri sing Jota Yapakor Plantation borong bagi. Kami ke borok kering ke OJ Tipra Idol Season 2 abo asal naik tu play di Sakjora memang belakang. Awam bagi sing Jota coy yang Yapakor Plantation borong bagi very. Tahu ke bukan? Tafte busong sing Jota Yapakor Plantation borong bagi. Tamen ke all the night to kaisa pro sing Jorana borong romani yagulo. Tafte busong finishing borong bagi Yapakor Plantation tamen ke borong se tinini main judges singay tayo hagen o tini finalist ng mga choose singay. So borno sing ham very good player, balay kay talented, kay balay kay expert. Borno sing may paksa tini sopeka, kay judge kaya nabawi borno Jota tiyato. Pwede kay kung yawag mo sing luwi na hanay sini borong gunang Sir CK Jamatia, IAS CEO, TTAADC ni, do singo